Hai menaza ibeting chua ilung ta pen mene namai chitkeu zing kai srok mamai gumara sam news kedere insa Zeme kona salya gara delay danai chitkeu zing kamedai kammai tamanglong district Piluan kelu chuna lungba subdivision kangga bamba kuloge anui public me mi hai menane Central Reserve Police Force CRPF ku personnel mina hangket zadunang memorial site renovation hypo zadunang du ning tobam la puko tu ga bam pri di ba taket size telomi ga rabam ge anui public ma hangge dumpuang phia tu ga pedu pi tit ke tu to de leng marasam pogamene saza apo dumpuang phiak telo ga beze zadunang memorial site renovation hypo zadunang du ning tobam la puko telo ga bam ge anui public meeting te kyura Government of the People Republic of Nagaland GPRN go saibe dibe official rame kazo ga gulei be chiluze dumpuang phiak telo ga delei je sale aipo deuge NSCNIM ne Indian sokri du saje aize tura pumpe me bo terrorism nai hagwang kade te ko bok me ku ga delei jai apo tariam khimtan ranga beze 39 Assam Rifle chuna lungbaga posting de bobong nai 87 Battalion of Central Reserve Police Force CRPF kambiron ne lead improvised explosive device hypo zadunang du ning tobam rapoko to ga bam pri dibe taxi je telumi ga ratariam te ke bam ge piluan kologe anui public me hang dumpuang phiak telu ga de le je sale Tamanglong gu media ramene saze NSCNIM ne apo dumpuang phiat logo be pedu machi nei za kan benai ka kadi bege saze paze 87 Battalion of CRPF kambiron pilon gu CID khimta chira te ga be pe jai apo CRPF gu spy dumpuang phiak teloga be pe je pilon ku logo mi pui mi bodi ramene spy pedu ning ta geze num kan shabe hypo za dunang du ning tobam ra pe ko teloga be bam pre dibe taxi ze telemi gaira tariam tekura babamge terroze bambegene chipet leize sale zai NSCNIM ne saza apo spy pu CID ze thiam asok singh of khongba lekai infal manipur me leize sale Nagaland Pradesh Congress Committee NPCC na rangchicha kaize Naga National Political Group NNPC ke bone sam kam gabului sapche Naga Political Solution twin rubikai rahangjegene makum wangrabe Nagaland Assembly Election tingkum changna jangkai kachum khamje nambe bamulei je sale aize Nagaland Pradesh Congress Committee NPCC gu president ke theline tanai chitkeu jing kamedai kammaige media ramata ke rangaize Bharatiya Janata Party BJP nai puina ke teme kyangna ramena election hange nomination file doga maktina Nagaland Pradesh Congress Committee NPCC ne du nomination file doga makule je sale jai Naga Political Solution twin rigai rahangjegne makum wangrabe Nagaland Assembly Election tingkum changna jangka kachum khamje nambe teita to kebe lunei le je sale Nagaland Pradesh Congress Committee NPCC gu president ke therine sagaraize Naga National Political Groups NNPC ke bone makum wangrabe Nagaland Assembly Election tingkum changna jangka kachum nambe na khambeta wangchang laktina aize India de gun Delhi sikwa palang chamje kdei te belamge roga be lisikwa kdei redi di soge kyoidi be constitutional machinery failure nai Bharatiya Janata Party BJP kyang nagu sokri center ga pungbambe sedi delei be tolia kai delei je sale ke therine saje anui Naga Political Solution chuna ge tuinru ga ramfui kham nambe luto mak bamdina anui Naga hezet me hero leze anui Naga hezet gu poloi kanchet penai anui ra seteng ga gu delei je sale therine saje center na NSCNIM ne framework agreement anui Naga kdei lungze na tebe kdei ke changhim changra NSCNIM ne kdei ki zabam me pe pelu rahange haswin samge tate sainte ga be meti makse te tate kyule gu delei jai apo framework agreement je gentleman agreement rahang sing be agreement leiza aize anui Naga kdei Assam Manipur Nagaland Arunachal Pradesh na Myanmar kdei ke lungzaba mahange neugai gu leiza sale therine saje center na working committee NNPC ne agreed position sainte ga be Nagaland haramge lungzaba ramne teita to ke be lunei zabam delei jai Nagaland kdei ge lungzaba ramne pan Naga ho anui Naga hezet merame pabam kacham zabam be Assam
Manipur Nagaland nai Arunachal Pradesh sai Myanmar kadege lungzaba mahange Naga political solution tin rigai ra phemak sebam dele is sale Madhya Pradesh Sandol district ke danai chitke zeng kai ke chum rimai ge government primary school ge lesiki ka ka taileba pe Saran Kumar Tripati ne anui travel me hle man point ne tingkum kroi puidu lesina ma kain samrap pe poni uniform ka hababe zegene lesiki longene puni kang me bambe sogene lesiki poni kai be lok pe na rarang kai ze anui travel me hle man point ne tingkum kroi lesiki peset mingye ki ke puidu lung beniru na kai loze puni kang me sogene pogu uniform ka ka thara rangai be zegene pata pingye gene tenso kai ze apo duge palam palana ka thai range inquiry committee le pet kai ze la leize sale is a government primary school travel affair department na kulo poinege lesiki paktet chabambege ka taila be pu Soran Kumar Tripati ne anui travel hele mana point tingkum kroi pui lesina me kain samra pe puni uniform ka babe zegene lesiki lungena lokpera rangaize lungbeniru na kai luze puni kang me sogene pogu uniform ka kathabe me WhatsApp group mege kaize Sosanta Mitra cleanliness volunteer leize ka ke kai de lei Madhya Pradesh Travel Welfare Department Assistant Commissioner Anand Rai Singha ne Press Trust of India ge sanze pana apo de government gu lesiki ge pepe de ge WhatsApp group mege pe me kai be chipeche lesiki ka kate pe Soran Kumar Tripati du pata pingyo ge ne suspend ne leize sale Andhra Pradesh Reningunta Tirupati district ke jinai chitke coming in tak mighting choge rehutu chipe Dr. Ravi Shankar Rendi nai panarang point ating kum skui nai lemena point ating kum kroima dai pui rehuki ge mi to chubegane panuring ting kam gai delay je sale Police na mi kan chabe kyang na firefighter ne rehuki ge mi to chubedege palam palana chi milura kathai si gut pege chi beze rehuki ge mi to chubeze mi ka babe priya short circuit jene lei jai Dr. Ravi Shankar Rendi pakalak Kartia Hospital gu building ge lungsba me rehuki ge mi to chubihi ge zete tilei je sale ai gena na mai gu mara sam news ka loi ga dele pi guys an kingani male indu to dele